Ben oyun spordan bastı klasını jetnamın. Bastı trenerim Petrov Igor Егорчен була. Билген жокон орта школа директоры. Достан, конечно, школаны битирен багыраканта. Ол кандын кисербе. Онтон 2011 жылга кирдик. Дровуевнан геджен барамын 2012 жылдан Büyüta Fizikal Колледжга үйрөнө кирен бармын. Күч калсыбдым. Яга стадион оттон сүрелетен намалтан жарыкпын сагалан аямын дертенен бар будым. Мына Холонерге хакарын спорт масын толу будым. Мына билген бу бәм үдүкши тиемден бул иллере алды 2-10 асыллакка кылбастан сайысты болдум. Мына 10 асыллакка хакарын сүтүн чемпиону болдум. Мына билинге биле бу калинге кемне айына боготторум көрөктейдилер коммерческая Сахарина ден. Толдоман барашка, Дулстан Сахара, Батас Бирховса ден. Олар көрөктөгөр киттамын бу Сахарина 95-ке алы туга болдум, чемпиону болдум. Мантан инне те 2 тувинер баллар. Олар кытык ишектакпын. Аны жарытына жабын. Аны бинеке буланым ден бу капсагай бөт бәбит түрү тону бөт капсагай айдарын тугар. Жарыктанымы бүтүн сакамдар өзгөр. Капсагай кестелеген көдөрөкүм барыбын. Бәмсылла хорукта жабын. Аны бир жылым хорум ден иемгам мейинен кем туттуларын барыбын. Тәһәннән кайыбын котобун. Очонда мен иемин агам билелер. Кенлерге макталым булган. Эдер көлөөнө багырым бите спортундан жарыктанын. Спортду өйрөтүтүң. Куанчалык кылдыртырмаң. Аны капсагай ден тусту эрки бир тустукта хакакейде болан баран. Капсагай токтоп куаның орбот, наоборот, ол кортухалах болар.